Wikendi. Nikethinkatho na nchune mutegeri bwega nuntu bwa kuona kanya kugwatanira nawo nikiri Weru Wikendi thaa Ithatu mbitagwa NTINYARI KINYUA jija ijo twikirite rito tukubona rwa kirente tochietu. Antu baire kuragwa nenjogu ntere chatiganio ndi akaribethireto bakiromba nyomo iji kuthamwa kuma ntereu. Sibitari ya Jekim kurugurwa nyuma ya koti kurita watho bwayo kurugurwa higamba rigita na mbere kuthikirwa. Je mwentere chiganga gutigwa mpione na mparene nyuma ya nyumba yao kuyaburu na kubatiga thinene. Spika wa mbunge kaunti ya Thaa gutarire thirikari kaunti unitengete milioni 60 cia kurikiria waki wa mbunge. Morin Komenwe umwonaniria umathithio tukubona aru atwanjire na tutochekie bantu bairini batete oturo nyuma ya pithukirwe njogu ntere chatigania. Bubu bwijete onde akari bethiretwe bagitetani kuingia kwa nyomo iji na winyange burere tete ntereu. Umwantu baba ethiretwe agitoturo rukiri nyuma yawe gukinyangwa ni njogu na unge akinyangwa mathaene jatha mugwanja na gukinyo sibitari ata uturo akariba ntereu na ndi nibonanitie muthuro jo bakiure rwangirwa kumenyera nyomo iji ni rurwa KWS guchingira kenda kubebukania na mpanga iji kinyankuru kimukirimithika nuna report ije. Kaita nende akaribando anda tietianie baithirite bakithetera winyangia burabu ithirite bukiretwo injohu na nende nyumo ini itemete ntamerenge na njire kura kuruba ilebo kurubo ate akelikethie kare chibwo bori John Mamira tuzo ndibindi muze kurera akurikia utamoyoka kulukira njohu na inifati tu potesa antu muno ndene ya iria location yako kulukira njohu na itukua tukuroba officers wa KWS by the what is happening around this place to maropa kila mwanya ba tobaringira in case kwenda kuena this elephant ichumete na hapa kichoke ya vile ni apina wanaishi nao bakariko chokia na kitego ya ndara muntu njo wiko ya no itumbra wananchi wakinge Charlie na nyato to comment to vera ndu finally iyo makosa ikirikyo withia bamwe bakari nende bawete ibanoete imekarie nju kure into biao na inya kura endo bao bakiromba rwangiro karia bwanyumotie kithaka otiere ibokarie into biao mutha witete kuna tuluku bora mutauna tuluku tokurua rukire ira temanene tio imwiria wa irio wa tikiene nyo jamura na nju icio kari nju kithumba ikumete kwa ruru cia cia mukirimania no ntwati uciene njuwe moyengana nwe mwanka yarikia no mura ende jo ni tutangikiti ku muno kinyangambe itikona uturira no ntu mwanka thai ngambe kairenja na njuwe tumete ngambe irianja na tintu kwimwe nirare tobia kulia tunge atura twarerwe rya mwaka muthuru renge nende tirenge igoya igora muntu no te antu baba kuyukia batura baduruto familia nyimo ipo batu kaba tuengerera nyimo kuikamberia kinyoto thiria goto ina twana tunini na twena ngambe ino rethi twena gukithagene ke ni ate tukampa kuriana nyimo iba tu kontuko na kuringana na MCA Muthara Aurelio Murangeri winya dame kubwithwa kaongo eke akwithirete ailwe njo wichi ukwa na chi kwa na ara conservancy kana icho ukwa na ibati kuria antu betu batiumba kunywa rui kana ikareta mathara yangi nyaiku uke akwithira kuungia bati ukwa te muntu injo niyo ibati ukwa next antu ba KWS benda kwata bara bakaura njo ibe bangwate ndo ambere nuntu ni antu ba Muthara ndo amirite na utiro twaitikiria njo chiura antu betu njo ira tukona ku inyoke akwithira imebwe yoba yere ya nuntu batu yaga tware muibira bire ya njo tweta kuria kirira kia bire ya njo na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu tutaziwa kwanza. Murangeri wete kinyare anto baraura wana into biao kuinyangwa
utema reiba ithaira bakiona every other time miunde eriwa but bila tubwitha kiai kulilia maratasi ya KWS ya compensation no te muntu a compensate inyomwe icho kuina memba betu bakuma maburwa be kuona KWS iti ubaria ibetere kotine na be wita kotine bachinde yamba na KWS yerwe barihe lakini KWS no ntute kwenda kuria ni retere ni reikirie kesi uringi apiro that means KWS iti na bo turia oge agudri bari na bo turia dira betere bero ikoti bature ibabati kuria antu bau betere kotine kenda bari into bio bira biarirwe twina antu baulilirie maratasi ya kuma last year but one wonini ingwa mweri ULA mweri Ithatu 2022 ndena meri antu ba KWS ndena mana antu betu ba agriculture ba county form je ulelwa na baitachio kinyaru ari turi ote muntu ona thiringe compensation kuma KWS na bo bauria babura process ninda batu endere I process tukare kana batu ibira twandite me ote wanda eta wetera KWS imurumie bia kure twanda kenda tuketha na ana betu ote wathoma ithumbia chanjo ana betu bathoma ithumbia kure bira twanda na ng'ombe itu kurithia na thai ende ya thai motha na tutharimite na mbura inya wa ita minde neira mingi thai dua untu adua ri wa itira minde ne mingi kinyangi nju utibio bitiere so antu bai kinto bio ibo bai chifaide nju batu tutiche faide nju kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbetawa Mukiri wa Mithika Remuthia sibitari ya Jeki mtere chankubu ni ruguri bobo ni nyuma yayo kuingo gwantu kuinka ikumani na watho kumakiri ministry yokima bobo ijeta nyuma ya koti nene guteja niria untu bobo na kuria sibitari wirugurwe na ite na mbere kweja no tungata igamba rigeta na mbere kuthikirwa kiariria untu bobo wakiri wa sibitari je Kalpitas Babu ogete gamba rire rikathikirwa kimya twetete sibitari je ya ingiro nyuma ya nteto kumira ateni kuira aje ukurukira cha NHIF kumania na mbete chieguru ira chiethiritwo ikigitwa muthuri Muriuki na kurikithia Sibitari Jeki mkubu ni mwe sibitari ira chitire kigichanga kige manthu NTIF kituminya minister ogima omende ne Kenya ethura kiwa sibitari je ingwe a sibitari je ingwa ntiko katumba indi amana bubu muthenya jwegoro koti ya Meru yetho ekeja na watho ati sibitari ni thwe kirugurwa ujo ni kuringana wakiri wa sibitari je no Kalpitas Babu uraugite sibitari je itaye wakanya kuthikirwa ni kiama kia Kenya Medical Practitioners and Dentist Council baandika barua baua bakuinga license che sibitari ucho yele itikarite na minister wa health au anua kuinga sibitari ucho yele ni untubwa allegations chia wamba bakuiambia chia NHIF nende sibitari ucho yele chikiruite aneri ne ontu batuirirwe mantu yau ya kuinga sibitari chiao batithikiri utio betwa baambithua bonewa bena makosa na baroire chionthe betirwe ibanenkanire ende kurigara barogeu ya baingire sibitari ya baingire batithikiri kana berwa no wakulalamika kana makosa yao yariko na igoro kwentu kwenjuma koti niraikirwe maratasi yetu yaina gitumi na yatoa onde kuwa atiri baruga ira cyo yele cyandiki cya kuinga license che sibitari cyo yele na bura minister wa health awite sibitari kuingwa untu bukoti ne abolo ameria na onda na kuringana na wakiri Kalpitas agwete kambarire geta na mbere arabakethwa bakithikiro ntariki 29 che mweri jojo odira sibitari kethwa geta na mbere na toya waonda iu ikenda tu serve ministry na tu serve kiama kiu ngite license tu ya kuwambana nabo kuri tariki 29 mweri yu wetandatu kotini miro wa high court kwitha inya ciongwa aragwite kaitega kanandi muntu onthe nombo cho tungata sibitari nezi no tunani nombite kuthwekirugurwa dira kwina court order antu ibabati wita sibitari na bakaritwa bakundwa muthega na bakaewa services ira inge chionthe sibitari yeya na utwikulukira onde twegine koti igitari na wendi bwawe ni kuona kioto ka sibitari gikuonekana no ntwaruga kuringana no sibitari jote maitie najo client yokwa
uti makosa wena bwa wathithitie na ibu ntwitite kotini onania ati uti makosa athithitie na koti ikathikira nterecho yele na nama twino kuyibwa konania utibu athithitie indi uratwe gamba ni koti na mukana yo koti ni yutugetira kiripotera Weru Weekend Beta Muthuri Muriuki. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nonoketie mwari umwe wa ukuru wa miaka 16 uria aimwana na nyumene mathina ja nyuma ya uciari kumumira kuririkana mwari ucio uria arari murito wa skuru ya Marioko maingi na ari kinya kugurwa ari na ukuru bubu bwa nthiguru ontu bara butumite ngina muciari agekirwa mpene na mumuguri agitana mbere guchwanwa nawe. Ntuku ya narua mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nombete kwamburithia sibitari kari ka miaka 16 karia karaya imwana sibitari-ini ya Chuka County Referral Hospital. Community amba approachire mbarira mbia cia sibitari nenda ndathingatirie story ndamekana gaciarirwe 2007 gina wakana so she's 16 years na kekira 6 kawatwa na epilepsy katoka kaka kugirika lakini story ndaje korwa the true story that tikyo yatemeka umasukuru angagina re fees nuka umasukuru kagurwa gonto gwetwa Kianthanga Mariani ward kagurwa ndakaino ciangawe ikigitanganya kina barabara so reba menyekana kena condition ya epilepsy kamware bacokeria gina ariu kana kambiria kwa ajua ginira sibitare ndo bari registre kana kena ndaya Mary 5 so as you are talking kana kare kagure na gina wakamware na ije na in-laws gina na ethe wa mugurani wanajua na ibaratura kuya gukaraitha kuraithinge mukwa mwana. Mwindu netete na mbere kwathira tayari muciari wa mwana ujo nekiri mpene ni untu bagwitikiria na kurekeria mwana wawe kugurwa atikinyetie miaka 2 batere. So as we are talking the mother is under arrest gina no mugwate kenda miatona to skuru tutigurithagua so gina theinwe kathwana na gwatirwe na ituguswa bagina wa muthaka bagitwathira muthakari ndiko muthaka na torokere Nairobi na chokete arita mukana kiri muthaka uria uragurite mwana ujo nuria nande urikitie gutoroka muthaka uria akogurite nwe ore gure Nairobi ari nero kurari kinya thungira murinyanu nkurukuru kinya kunekira ku ugutu kumuruta twina namba cia kira gintu tukamutrace mwanka watikane atweresa ngebura agurite mwana wa sukuru. Mwindu na thirite akajukia mwana ujo na gakenke kawe mathagune jawe na gutigira mwari ujo aguchoka sukuru na kurikiria mathomo jawe. So thaino mwana no acokire sukuru ino reto kwaria ndi na twana twire 2 children in need of care and protection kana no gacokire sukuru agakangina kono menyire bora atura tukugureria ara mwana na mbini tobira kana ka kwenda tukugura so ginwa kana na kana no bakarie bantu bamwe we are lucky that Kamarandi ina skuru so twenda kura bantu atukethera rescue center ina skuru Kamarandi rescue center ere Kamarandi primary school so mwana no wakare rescue center kemenyagira mwana wakithomaga ana baskuru na bone bore twe kuringaga report ndira kuri na antu arume bakwenda kubenyangia kewenda kenda kurigiria makarika tajaja onora ausikare onte kuwatira wenyangia bwatwana mto wonte watagira kwenyangia bwatwana child abuse no witness re nuize na no amirothire we na mwana waku no kuraithiria kigurwa ne wawe muciari ukuretero mwana wa skuru ni mukwa mwana no ria guno tikugweta bonde bethi nani pale utaona mwanaume akona ile approach ya kwamba anataka kukutongoza ama kukufanyia mambo ambayo hafai. Huo ndio wakati mzuri wa kushtaki. Unaweza shtaki hata kwa polisi ama kwa chifu, na kwa wale wanaenda shuleni ni vizuri pia uweze kulipoti kule shuleni ili walimu watachukua hizo hatua ziko mbele kuhakikisha kwamba that information is reaching our offices and that we shall deal with it before it even happens. Njemwe kuma ntere Chiaganga kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni gutarathara nyume mwanki kwithia nyomba yao na kubatiga thini-ini mwanki jojo tutamenyeka kaumwa kaju nontu nyomba iwite na kinya stima ira bombikia kuthugania ni chiraretere mutino jojo nira nande njeje kuromba utethio bamwingi kienda guchokaniria uturo bwao. Chiomwe kuma ntura yekumba wandiaganga akere gecigo mbunge kia marende batigitwe bagitaraga cara ya magiri na magiri mambecha bobo ikumania na rumuri rwa mwanki igocho na nyomba yao na kumitigere mu
kiumanja ndatilimanire na mwangi kiseni na ntamenya nä kå waumire ona ana bathiäte kwä ra kwä na ngai nä ambire gå teithia bamba kå rutwo rä u gå tä gio twä nakio ona kä a kå rä a na nguo ona ana twä rä mama gwa atå ri na au å gu ona nguo tå tä nacio akiumanja ndegwa akiuga ng'ombe kwea yonde rĩu nĩ nkiumanja ndĩrĩre mwanki ũtonyi witirie karibu wagwata nyombe ĩno ĩngĩ nene mwanki ũyũ watwĩrĩre ũntũ tũtere akwa nĩ ũntũ gĩntũ second gĩntũ ta ndarĩka ithatũ nyomba ino ciothe ciarĩ na mwanki koguo ekaragata gwa nkoma gitongwa kondo mwekuru wake na nkinya twana twake batigitwe batari gintu nkinya kagita kai mwanki yura gutari muntu kumenya kaumo kau twaithiria na abo baina thina ni twina kia kinene muno na itukwenda kubalombera utethio kuma kiri thirikari yetu kwambiria national government na county government ni twathurire antu na itukumenya ta national government ni da waina mbeca ya disaster kana endemic situation kana riu ni nkurira wa mpwetu ana baba na ginojwa batena gya kuria na batena bantu akulala no kaba kulala kwa neighbor nkulomba ogutwelwa ndibega bala baingomba gutari batutereria na nikenda na baba kaomba kudi sukuru tori bakiugaga iba bakubagwatira na njiri ya kubarumia nguo ko banenkero raro na nkinya bya kuria barombete atongoria na nkinya endiwega kwibumeria na nkinya ko batetheria kenda baomba kwirugamia ana baba gutigi ntubena kyo ni kala kanini ndina kone kutukulejanira na ana baba nontu nani nontu ni ndakame akwa ntire kayura na kanini kala ndina ko tukalejanira na tontu tukulejanira kote kana kalekera tukana nguo bakari ogu no kamuntu akweja kagera gatame oloko ukaomba gukona nekenda bakona na gya kuria mama tojo na ndamurumagia nguo eno ene ekirite ndamurumirie goro atae na nguo ria imwere na itindresi ni aeneo na atae na nguo ndamurumagia eno ekirite raino ule ngiomba gukwirwa na gintu no atume tugateithia family ino na kenda bagatuika bagusokwa ni thayo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Matini Mogambi. Spika wa mbunge kaunti ya Tharaka Nithi nwe John Babu na ugite ati thirikari kaunti unitengete milioni 60 kienda kurikiria wakibu wa mbunge kaunti wa Kiaria. Babu ugite mbeca iji igatetheria kurikia wakibu buria bwithiritwo bugita na mbere gukagita ni untu buria bwariritwe kinya ni MC Wegamba Ng'ombe Njeru Ing'ara uria ugite ni kaunti wake mbunge yao iri ya Mabati. Paul Wakabithi na chotariria Oringana na spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa John Babu ni ati tayari thirikari nirikitie gutenga milioni 60 cia kuthirikiria wako kwa mbunge ya kaunti ino Sembure twahugire nwe tumirio kathwana nyamu na mbiritie 2013 rari spika ekirwa siasa gwatwikete akwa EACC BMP lakini kwa hali na mali bajeti ino tukwambiria Julai no yakirwe kwekare ate kana ate na twigire twina chambers cietu cia assembly akathwana na hiyo tutasimamia na tutahakikisha kwamba imejengwa. MC Wegamba Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ing'ara kigwata mbaru ntobo arakiaria no atheretie wandia Gamba Ng'ombe nithiritwe itayaniritu wakagita into kimwe we are not less people than any other people we are not tigo twetie Tharaka Nithi by mistake tuli Tharaka Nithi no tutio huku ni kwetu na mpaka sasa tuheshimiwe pia tupe municipality akathwa leo yanke nyoka municipality akathwa na hii municipality agitukurugurite baba ino china nyuma chionde lakini ndio tuliambiria kwariria ati twijaga mabuku barabara tukarutambia chieto kenda tutikana ni kwa gya manya mwera mathiko. It is very unfortunate shame koterere ara ye kurutwa kurukirona speaking kumwona yekamwira mati matati memekire thokoniera itumirite 127 million waka wanatokatara chuma wa chuma ebati kwa ebati na imabati makirwe na mwathuri ukari wende na ntu bagakaragu bagendagia kure kuruka inaga imambura makuringirira muthia mututigi Wilfred Mugambi nturania mutino muthenya kwemthi mambura marama kuimba imbere twintongore kathumba ario mujumbo Tharaka Gitonga Murugara turukirie budget yari na biuria bingi muno na bire wone ende tuyantu baugie bero bukare ogoti muno bukarutha bubu ngi lakini mwira gintu kimwe budget ime thiete kuninta
imbecha kiri thirikari kagita katharaka wetia kagita katharaka nithi wetia ikagita katwina kwendi ugu. Now we will not go begging. We are going to demand what is rightfully due to the people of Tharaka, Igamba Ng'ombe, Chuka, Mara, Tharaka Nithi County. Mojumbe mwekuru kauntini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Gowa Mwindu akirikithia na mibango nkutho ya gukiria Gamba Ng'ombe. Gamba Ng'ombe either etuike constituency yaragirwo ta constituency keringanwe na Tharaka na chia Tharaka chiaragirwo nonto utimbo kulikana Gamba Ng'ombe riomo ni tofauti na gukungi. Akathwa na municipality nothing. Toga Kinyamura county nituike county and quarter ikathwa na nothing. Lazima turundi tena. Ita tokara na MCA wenu na MP wenu tochoke tumenye Gamba Ng'ombe titababa ange ibaradi kwa kauli moja kwa kerwe na kwa vyovyote vile bakinyaba kinyite. Ikagitani wa gukiri siasa Susan yatariretie affirmative action ndaburiende muko gukia wekorekiaga titonganga ruko uchurubu ya kuganda ndambire tembele yako bwega bwaba bware makie bwakunda geta baba kunywa bombweria banywe twakinyara bukamenya nakae Harameru County itirugire ni mama wakinyobo uga ni mama abotana wonga bio ora harwagira gitikia mujumbo wa Tharaka kiri kithurano ikuruku Mheshimiwa Kabishani no akitumira kagita gaka kuririkania tongoria ba county ya Tharaka Nithi kuigwa bena orumwe kiri urutingo gibwao inakuja kwa watu wa Tharaka Nithi anto baba kawata na njano kwa tawombeka baka dio bisini sionde twakatutwe kwa kantigo sionde abu boti kwenda ogubiwe kwa gibunka na ka mwana wetu orokenda gite orokenda gwetia bweguru mutharimeni etie no kabio bokariata moto tiki mugambi akaririkano na nkoro ya gukiria mugongo Nkiripotera uru wikendi kumanturania mutino beto wa Paul gwa kabithe Katho che mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntito chetu inchokirete nyume kagitagate kuraja na ntito nkurokyo kebebe mutambo Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here.
Ibwaga mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera nyuma ya mwekuru kugia mwana ambira iria kumenyera oro kwa kagita kabime bitantatu ende kagita gaka no kare daktari na gutariria njira cia kumenyera mwekuru ujo kenda mwana omba kinyawe kugia thiria mwiri. Tukiendelea na mathomo metu ma huria daktari emunde tukathoma kithomo gukonia umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana na ino nio twitaga postnatal care. Umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana bwambagiria woriorera mwana arikia kuma bukaendelea mwanka rira akaigua athiria biumia bithanthatu nyuma ya kugia na mwana. Kwa unio period tuga postnatal na inuria umenye bwo muthe bwejaga kagita gaku butwetaga postnatal care. Period ya 6 weeks demono yongereke ukaya kwithira mwekuru akugia na mwana na ena problems enacho pengine operation kilonda gitiro rabwega kana pengine kwithina ari nacio na still bime bithanthatu bikuthira na still na thina en kun postnatal care no yendere kinya up to 3 months. Itujerea mwekuru na mwana nega gwe na era twetaga antenatal care. Na also mwekuru mbere atiragia na mwana kwina era twetaga prenatal care. Tukwaria mantuma postnatal care ni continuation tu ya umenyeri bwa mwekuru ewe nabu kumana ndira ambirie mbere atiragia na mwana mwanka ire ari nanda na endelea arikia kugia nanda ku umenyeri bwa tuweta postnatal care a continuation of the care. Ibora endelea in postnatal care tuwa tukimenyera mwekuru na mwana ariome ya mwekuru. Kwa postnatal care ni umenyeri bwa mwekuru na mwana arikia guciarwa. Imbi nonto umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana bwita kwa burio. Itwije rira mwekuru arikia kugia na mwana omba kwigwa athi through normal delivery labor agia na mwana njira ya kawaida kana omba kwigwa akiruthirwa operation. Na rira agia na mwana njira ya kawaida omba kwigwa atemetwe ira twita episiotomy kana omba kwigwa atambukete rira mwana akiwa tuka ku sustain tears rira ikiwa ikinindi agwakiwa ikendekana atumwa na omba kurigeria that bleeding. Na rira mwekuru arikia kugia na mwana na bwirite gukara sibitari mwanka normal delivery to at least ntuwimwe, that is 24 hours. Na were nkuruki ya 24 hours ukaya kwina any complications either ari nacio kuma mbere ni mbere atia ya nan riru ari nanda kandi riru akugia na mwana kutuka kugia na complications no akare more than the 24 hours. Lakini ukaya kwithirwa atina any complication after normal delivery no enuke after 24 hours riru akathingatirwa later as per the schedule ira tukiariria ya postnatal care. Akristo ni boretwa kwithirwa bakimenyera bubwega batatonya mitegoni ya ndini ciorongo hakiaria bishop wa kanisa ACK Diocese Mbere Moses Masaba augite kanisa ni batere kwiritaniria kumenyera Kristo na kubonia njira ya uma rugendo nekenda kwebukana na ndini retiagiria.
Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbere niwe Moses Masamba ni uratara a Kristo kwithema na mathomo ma avunjia aria marathomithia mathomo ma kuvinga na guta andu. Mamwe ma mavunjio ta mama ni makurega gutwara ciana cukuru, kurega kuthi thibitari mundu ari murwaru, wana amwe kurega kuria makiragirirwa uturo wa tene na tene. Nituonete na tukaigua TV na tukaigua radio ri tukona andu amwe ni maravengeka ni mawetekio gukaumana na gikuo gukaumaga makuga matikuthoma ka matigwika maundu mana ati Jesu no guka maundu mau monthe nitonete ni makureta mivenga mingi na kanitha tutiagirwa ni gukira nikio tukuga twakimia twerekerete tukaumagaraga nundu misheni ni twagirwa kumagaria uboro uria ungemenya kawama ugateithia andu kuma mokombo aria mamo maratonywa kana magetonya. Guku Masamba akiugaga kanitha uri na wira wa kuvecana kithomo kiria kiama na kiria kiri thiini wa kirikaniro wa vamwe na gutara andu iguru uria muturire mwega uria urakenia Ngai. Ugakorwo na ciikaro cia kwaraniria iri cietagwa counseling ni tondu ni tuonete andu mengi mena ma stress kana mena depressions na cia kumatara uria mangitetheka ona vamwe na kwaraniria na anake tuona andu metwara matonye torevire tukimavwera tukimavunjiria aniguo kumatara uria ukira kwina njira cia kuthiria no kira kina vata ni tuice kiugo gia Ngai ni kigaruraga mundu. Na varia aciari maraurwo kumenyerera makiria ciana ciao kuona acio nio mavingikaga nevenya makiria riria matukana na andu a mawitikio ngurani mari cukuru wana kana mucii. No ni tuonete ciaoka imwe itikuvata kumenyeka ini ciekarate aciari menyerera ni ciana ona community menyerera ciana tondu ciana icio monthe ni ciana ruci nio magatutongoria nio magatutungata riu mangivingika utoro wetu na wao nugareta mathina. Ni aragia miario ino ari thiini wa kathindro ya ACK mwena wa Ciakago kuria kurai na mathomo ma utarani kuri ikundi ngurani cia Kristo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ekurunti gwa Meru ni bejete amwe kienda gukungwira ntuko ya ekurunti gwa nthiguru ne bakiaria bari muchine jo mutindwa ekuru baba ni bajukete kanyaga kagwikanira inya na kinya kuria bara bategwatanirite nabo kweja amwe kienda gukirania ntuko je ekurunti gwa nthiguru ne yonthera ari ntuko yegoro indi baja Meru bamekungwira ntuko ya Narua. Kikundi cha wajane ambacho tulianzisha mwaka wa 2018 tukaanza safari kama wajane kwa sababu tulitambua ya kwamba tulihitaji kusaidika. Wengi wetu tumepitia mambo mazito na changamoto za ujane. Kaunti Meru tutirimane baria ekuruntigwa nikenda tukomba kwaraniria tucokanirie migambo tucoke twithire turi na nyanto ba kutwira uria tubati cope na maisha yetu nikenda tukaigwa turi no rito na turi kuba ucienda kawaida ja baria bangi itwithirite twina ntuko njega na tanapu yekuru ni ukari ndongi sana. Tukawa pia na mawakili na wakatusaidia sana kuelewa ya kwamba kama mwananchi tuko na haki ya kurithi mali za bwana zetu ambao waliaga bila kuteswa na bila kudhurumiwa. Ekuru na arua bali na kugwirwa nontu ba kuthoma manto amainge muno kuma daktari wa biongo, ba kuthoma manto amainge muno kuma kire mawakiri, ba kuthoma manto amainge muno kuma kinya ke bishop na bangiria bangi babainge muno babomba gutwarira muthenya na arua sana na imetupea tumaini tena kuendelea na maisha, sababu kuna wengi sana walikuwa wanaona wakifiliwa hapo ndio mwisho ya maisha. Thirikari ya kaunti ya Meru ni uretwe kwigekana kugwata mbarubie wa kirindu kembe bubu ni njira imwe ya kuthiria na kurwa na utumiri wa mbogita ontu bure bwonekete gutabarikia anene kiri ana baba nonde thirikari gutetheria Cheri Kinyabo ni boritwe kwithirwa bari akwi na ana bao na kubataragandira bagukura mitugo emiega. Marion Karugi na Chotariria.
ya njira imwe ya utira nthuki mbithini cia thulite buru na witonye miang'oni ya kinthiguru muno kira utumiri mwa ndawa cia mbogita atongeria mwanya ni bakuria thirikari ya kaunti ya Meru utira ni bakonokia nthuki mbithi na ukirie obira batharimi nabio nikenda ukirie muturire yo bakiaria kiathone kio ruori boy ukuria muyuthi umwe na rietwa Masikendi kuma Maua Nyasa kaunti yumba tutethia na studio ira imba kwithira very equipped na ina kinya producer kenda at least ana baraba yetu baina talent cio ntuitona nthingi na inyanthe weye tu ya Kenya ntu baraba ina support na bauthetherwa bakirita ndwimbo cio na ndwimbo ira cia bandika kiromba thirikari ya county ni rikane andiki ba mauku no ntu andiki ba mauku Meru county twithira twi very few lakini kiwiki wakira kite competition so nkiromba thirikari yetu tutetheri batu andiki ba mauku batu ikire inya industry in Meru County ira tukombo semani yandiki ba mauku twakurita yewa bietu ni okaita karasi ari kinyabo pauretwe ni bethro bariri thokiriana bo na utira ni bo batetheria ukirie wa birabe nabio nikenda bantu baitumikire muongo tukoromba aciari baraba inana bathirite cukuru babatethie kugwatana na baraba na talent ta kinamasi no tugutata na au nturene ukiuga gote kuona ngugi untu butumba gutethia lakini okagwatana baraba na talent na bukorania amwe talent ira akumira ya kuona kinya capital ya gutuma wethire kuokiona mbeca ciaku na bangi baraba kumya baina talent bona inya tongeria boibo support antu baraba ina youth baina talent bakaumba kwithira bakiwirirwa kukuria talent iracio na ukira na witoria kire antu batina ibo kwa hivyo ni birankuromba kankubaira nonto ya mutongeria itwetete kwiyana njira inyinge muno sebra tumba wakikisha tukumenya talent iriku youth wenzetu benacio na mubaire itwiyite obatethia na njira ya kubuithia micemanio ya talent search kenda tumenya kuona kethira imona fulani kana imuntu fulani muyuthi fulani atharimi na into kiriku muthia ni batarite nthuki mbithi uciabania na ikundi bibie bira biumba kwangaratania turobo na buru bekire muno kithomo nonto nionkake njira ira yumba ukire muturire yo na bakantu bakwirirwa ni muongo can encourage my fellow young youth ni basiomina kuthoma bate asikumania mantu ya nthiguru ya kunywa bangi kumakenda wase kulebya na mantu ange yateagirite kenda bambo kinyanto yankinyite tukwendika renji ana baraba bandukisha bamasi batigana mantu ya orevi na mantu ya ndawa cia kubathukia baritangugi ira chomba kubatethia na bakathera barantu ba fainda na arua na ntukuira inge ciejete nkiripotera Weru Wikendi kuma Maua Betao Marion Karugi wa KINYUA. Philip akigena masi kwambai nibo achindi bandu irochalewa chia mwaka jojero irororo nerukuchirite antonkurukia ngiriye mwe barabonde bakwirutanirite kiru na ruitite na mbere ntere chia lewa county ne Miro kigena chindi tero irororo wa kilomita 80 ijire nyuma yawe kurikia ndene ya mathaja rindeke 19 na sekondi 6. Antu kuma Kenya na thiguru na ingi mwanya ciao me antu nkulukia ngiri more mana yeli bashumdite kiruriro wa kilomita mwanya rwa mwaka yorora tukuthiriri tulewa Conservancy County neje ya Meru na kiruriro Mr. Philip Kegen wakurwa miaka 37 na masi kwamba ibaba twikite asindi bana na baruriro mwaka yo ntere ishe lewa ya Ruo 10th edition ya lewa safari marathon. Naitwa Masi kwamba natoka Kapsabet. Training nafanya Kapsabet lakini nyumbani ndio ilikuwa Marakwe. Nakimbia 42 kilometers. Hiyo ni race yangu. Nashukuru Mungu kwa sababu si kwa uwezo wangu. Pili nilikuwa nimejiandaa vilivyo na kumshinda Peter Wahome. Hata yeye ni mshindi pia kwa sababu kila mtu alikuwa amepiga mazoezi. Alikuwa amejiandalia ile wa marathon. Na ile wa marathon ndio mzuri ya kujiandaa kuenda kukimbia nje. Na kulingana nabo bakibangane na nduro inge mwanya Kenya na thinge ciao me. Najiandaa kwa race ya from October. Naenda race ya October from October naenda Germany, race ya Germany. Yeah. Leo ilikuwa mzuri, barabara ilikuwa safi, isipokuwa kulikuwa majoggers walikuwa wengi ile kuwaondokea kwa njia. So ilikuwa challenge pia. Lakini ni wapi umepata changamoto kubwa sana kwa hiyo barabara leo?
kulikuwa na mlima huko. Kuko na mlima kubwa sana pande ile ya juu. So ukizunguka, ukipiga hesabu unaenda uzunguke mara 2, inakuwa ngumu sana. Lakini ni ile kujitia morali. Na abuni ati mushindi ombere akugunikana gina kyangiria na rimore 50 kiriari na inyaru menaro baili akugunikana gina kyangi 80 na ubathatu ngiri 60. Juzi nilikuwa Lins. Nkiripotera Weru Wikendi kumabori mbeta wa Kelvin Kimathi. Muthejo antato na njira indi kungo chokiri nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira nauni utuko bwana arweta na mbere ukenera mibango ya Weru TV mbitagwa NTINYARI KINYUA monanirio mathithio okarimori nkome.